Nyamiasem, Niawuntiasem, Obamuatiasia, Obechechi, Mama, where who Preno, Babu Casa, Obianya Suti, Yamababu Casa, Yamababu Casa, Babu Waseme, Ayana Pasamo, Yamababu Casa, Yamababu Casa, Babu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Casa. Awo kwatiti de dim mpomama. Onyankopon Akyiwadie beni. Ono ani Onyankopon Akyiwadie Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase de nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bombrane a. Ne din fata no. Oti brekesa na himbotre ngudo. Ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan Onyankopon Akyiwadie body wo body nyame kɛseɛ Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah. Amen. Ya do body ase wado ya wode adome yen. Amen. Adofo wo ya jingwa mzi aginim. Ene topic a Akyiwadie ya wade asoma yen se mfama wi ase. Adofo se wutie mi amesrawo. De bia meka mesi asam ne yesekan. Correct. Mi ameka no kuretwa me. E ma bumfu. Debi. Hwanu anu TV no. Debi. Hwanu anu radio no. Ra. Etwa wa yo ho aduru. Na sabre yi a wote menkan. O dane da no ho yi a. Eniema bi ate akam ne befa ntoma pefra wo abrabom. Yes. Na wo put de mede ma wo no a. Dabi. Wan ka mi ansere a. Wo be ka mi asu. Right. Ti ne topic a eba no Onyankopon se menkan che wi ase nyina se. Hwo ho yi wo Onyankopon Akyiwadie ho. Hwo ho yi ene nipa edi ne ho afre Akyiwadie mzo onim. Yasemo. Nipa namade a ye Akyiwadie. Or friend is abrabo. Friend is life. But they deaf. And you may be a nipa be name moi. Ebe same rantie ne maba we be dachi. Papa bi ene wo su but wonim nyeme bi odi nipa dua fa mu a. Akofo how ni oye ne dia bre no. Etimi nyai so Onyankopon Akyiwadie ya wadi asem ya so me mfama wa. Wian waso nya tie nsempa no. Etina ti aye the book of Proverbs chapter 4 verses number 1. Proverbs chapter 4 verses number 40. Verse number 1. Bible nkasa ni into body asem. Bible nkasa. What's Emma? Bin ya no mranten mabowe. Muntie ejanum atene. Muntie ejanum atete sam muntie munsam o atene no. Na munya so. Na munya nhunumu. Na ubenya den enhunumu. Toaso. What's verse 2 no? Bible nkasa. Na adinimpa na mekere wo. Ah Onyankopon nam yeso be kire wo no. Munya me mra. Hwe no ampo Onyankopon mra. Wo ya brante ababa wutie bia. Enam rantane maba we pre. Enyama nipa dom ho ni ne omdom nipa dua frem ho no. Wonyini daakye da bia. Atofidiem. Atokyiwadiem. Na so yeni se Akyiwadie da bi. Verse 14. Verse number 14. Bible nkasa. Enko boni fokwan mu. Abrante tia yo si menya dan. Enko boni fokwan. Menko boni fokwan. Na emfa nipa boni kwan so. Menko ko fa nipa boni kwan so. Enem rantene nam kwan boni so. And so not the year say a kwampa. Say antene wa. Obasai. Yes. Shed one point samono. Yes. Nanu wadomre. Amen. Nanu nkwaje da. Nanu wonu TV no da. Mami. Hwehwe baby a oba ne nam no. Yes. Papa hwehwe baby a oba ne nam no. Yes. Wo kwakofo ye ne dia brafi aja be fie ho. Abrante wo so ye tian wo atian hu bio. Ye tian wo tian hu bi. Nukure mu. Na Onyankopon wo Akyiwadie. Oh yes. A wo nipa famu a na watofidiem na wonim. What Onyankopon fidiem na wonim. Eti Onyankopon se men kansa min chaw. E the book of Proverbs chapter 16. Right chapter 6. Ko me pato Bible nkasa. Ye to ma de asem. Was ade sia. Onyankopon se niam mako 6. And every time. And wonu twagya mpo ya wose otane. Na de ye so no de. Na de to so 7 ne de. Aye ne kra Akyiwadie. Verse number 17. Yes start yanko. Was eni atranton. What of fidiem? Atro tachrama. Sanye mo obobo de wose eye niam nsia no tane. Yes. Na de to so ne kra Akyiwadie. Yes. Sie Bible ne.
Any etranto ya ban wani inside. What Akyiwadie mo? Atro touchrama. Obi onka nokre. Akyiwadie no nam no. Ense hwie moje de bi go. Ense hwie moje edibim go. Watofidie mu. Akyiwadie akam. Akoma adwiri musu agere. Wakoma we udwim woni obi nam. Ono nam kwampa so wadwen bone. O se ye Akyiwadie na anamu no. Ene ye hare. Ene hare. Etubirika kɔbɔnim ade na mo na wutu no nya de pa na wokɔ yo but wokɔ kɔdi bɔne abante ade ho amerikatuo na wutu wi hu amerikatuo no ahya ho amerikatuo no baiwa o dance krum fo hu atrosam obi o ya dance krum fo asema wo kan e ya tro spreading wrong information asema wo kan fabricated story what bomodia after one minute polish no ene do se enuanum tam taka wojam ene obi o se enuanum tam dan taka wojam woti ni pam yanu ntam ana wo kwa no aba ha okota party amayofo mu dia no ase party ene be create problem amount sa shamayofo amanyokuo no a mu yetibi di o man shamo nsa no wo hyebim o hyem na wo tutu kani peti bom kati bom sa ko kan we wana ko kan we wa ha oh no no eku a yetibi di o man shamo nsa wonya kwa hyem hwede wo ye kikan krofo ti bom kwa hanu aba ha wo be wuntamo yes Akyiwadie na anamu sa no onye bo pompa ne sa because say ye omani mistake no mo kotwa ba de mamwa mo ba dan o man abutu yes the two for amon fa wata ma yo for mo nya bofo the two for amon fa na sabi e bi agimi too much adan dey tiri do man sha mo nsa mbeti ewuru o man na mo so pam ho twan toto mo so Akyiwadie na oyam no ado ye ne beba ma hu oh yes ana wutimi ni nokra tantoto ni aso sika kakra benya fo bi nchenti wo wa petu tantro asewu nua obadi awen fani sanka amen omi adwini amen my brother tiayo wo ka se nyeme nya na eye we friends say every bon samuel wo nyeme post wo ya nyeme bia e na Akyiwadie a edane no me ma wo ni ma dear friend curse na di wachi na so se nyema no chesu na so se nyema no nyema ye nyeme bi wo kwura mu a e automatic curse yes ashisha to order da ho wo wura mu apɛ na enyaw enyama no agi automatic no bi na di yawo eyawo no akɔfa ba yawo driver na nanta to bebre mu aw na Akyiwadie ni de bebre na mu ena bi num Akyiwadie ni sansuo hina mu di wiase ne ko Akyiwadie ni bi the book of Deuteronomy 7:25 okay Deuteronomy chapter 7 Bible ngasa me patcho verse 25 Bible ngasa was when nyame honi no wo wia no be Deuteronomy chapter 18:11 okay was it ena emrantie efum ahoni efum nyame foforo na eso nyame honi no na brantie timi kwani akyekere banse ato na sene wo bra onya adoe sabe won se wasom Fred won se wasom ene yadi bibi ato asene sabe ono di ono tete ade na to asene no ono sabe wo obewu a oi asemo obadi ever sanka amen Bible when nyame honi no ene ya hyehyɛ da prepare nyama honi one power down shit ono be person wo bi wo fi akwahye no ema woni me ho geta mu woni mbere se di sika be ma ho ema woni me ho sika ene bi tinga bi ndam abosum so tutu bosum so gold Enfabi Bible say enfabi o na ensumu fidie ebe sumu afidie hwe every say no oni sa tumi na nante o yes eti ye ni kwa ebe kun yes ebe hwase yes Bible enfabi na ensumu fidie ensumu afidie efse Onyankopon Akyiwadie efse Onyankopon Akyiwadie no emfa Akyiwadie ko efse Akyiwadie we bi nkofi abran na wanya busudie sa no be busudie di wachi manenya wotan shi
Efrisa aya busudia Grofoni namu the Tommy at 18 verse 11 was in Cabritichi for and then Grofo we are not chapter 8 19 was here and a bima yes uncle and hey mesremo in the TV so no Grofo koyo almost 30 bow wow ba Grofo almost 30 bow ba ebeju man na wudachi o fa one beji 10 for yi fa one beji 10 for no da bia me come see adet na munim se mutimi obi di bibi ma wa wutimi yeye na ma ban ko bobesia ha ale mo jibiji munim nyansa munyo mama pa ha munyo mama pa na mutimi sha ba ma ban ko bobesia adet na munim se mutimi ma bibi ba na mutimi nya bibi ba na mutimi bibi ma mai heso mo hemanim yesi bibi ya hwe bia ba wo behwe mu a na ya chira ba bia wo sika wo ni asamuni jikodi na mo from ampanyi o behwe mu no nyi bi fama Ghana kasa ti sadia ewia sisi keni nyina wo mo nkyɛn sanyaza na tamo fama mo man asankwa tezeli ban fasika pamra no mo yisika bɔ ne nkɔ body of one cent count. What me agreeing? Oh my bow. I'm to talk. I'm to TV so. What radio station so? Oh my papa. We need better food. So many no. And you are nipper than your bread. You need brady and 1 year benyana. Yes. But you too show kocha. Body of one cent count. Amen. Kaba when you was in Cabritichi for. Was it them not till the other name and Cabritichi for Frank of war? Some man fret for. And there be more than some man fret for. Be my mere one. No man is a power go we. O ma me no ona no power go wi ha wa tibi anyi no wan fru owo nsam dabi na wo kokɔhwe no sese ko kama sama kyerɛ no sese kebabo wasi dun sini wasi ne ebi mu ayom ho adisifo kwai do bisa funu na nya bi bisa funu efunu bi bisa funu ye radio Akyiwadie post na Akyiwadie se wo ko bi ma me agu se ko radio ku ma me na wo nyim nyansa na hu ade ne be o ko se be nyasma ka kira na dia ka kira ne o ko ko ye den na yo yasi gira se di pe o be ko bosu so be ko 2 minutes so ko je niama anya che de ne ma me fa su kun no ono ko se be so no pa be gira ka se waso dan na ne ma me be ka che se wasu adimi ese dan na ba ye no and de o ko be de ka kira wo and de na e papa munyu wo munyu future When is a boy sako to send some man feel na no asa na ne sasabon sam na echesi mo fio yes obadi ya wanfa ne sanka te babo no was ye radio Akyiwadie na go post na Akyiwadie ni se wo chesi se wo na na bia wu ni ekobisa kwa fa so wu ye na ye mu ni entre radio nyako betu afo wo ni go post we na be odi wa ko ha mu obeja wa hwe atamfo nsam wo ni Onyankopon na de ma Onyankopon na agie Papa me shauma. Tie Bible nkasa. Habakkuk chapter 2 Bible nkasa. verse 19. Verse 19. Dia. Wa wo ka kire dia sa. Wa tibi ko butu dia ni ka kire dia. Nyane. Dia nyame. Na wo ka kire abuo mu se. Sorry ba boa me. Ana ba kire wa de. Hwe. Ya di sika. Wo di sika. Ani gete. Ana adura ho. Huhum bi anim. Wo be ko na to wadi ade bi se o memini ntim. Huhum bi anim. Bible se power bi anim. So ko butu anim. And the news have a real for them. I saw for the calendar. And the tickets. And I see Simon and 9. Yeah, what can you be? Bajinum Bajikosum Bajikosra. Chow down here. Who rather what you know with the other brodo? Who rafunum? I'm not front and back. Huh? Who rather for this for what you call them? Pan on a coffin. Yes. When you catch out. What of you? Yes. And now you put them the top of his to say. Mean tofu. Na mean sanu for man. Na zioni mizaya nkutono wa jimkwa. Oh yes. Na huwa dini tuam. Debbie. Na huwa dini botu. Debbie. Body of one count. Amen. What me a dream? I will ask a what you are to. Jamai. Jansa. Jahantai. Jaman so train. Na janan titucha. No, na you free. Na jai sa ukopa dia 7 was a cause do money. Simple. No yatan tan duechi. Kita no ya we ni so ade o muri. O pe friend say breakthrough. Et tu won't pay preaching, won't pay say, or Bassa Kawaji, and you won't put more set to free. And then more person would trouble him, and don't be set to free, and don't
babawa galo mu nyame ntuamu nyame what of idiom? Yes. Listen to the Bible. Bible ni kasa chirawo. Watom. Bible ni sibi nkan chirawo. Isaiah no chapter 8 verse 19. Verse 19. Was what catch say mumusa and now obi timi wo wi no Leviticus 18 verse 24. Okay. Obi timi catch obi say mumusa ansamanfrafo. Brana mimi sansaman mfrafo nya. Any adusifo catch adusifo say. Ni am obi akoye niema bi. Momfa anomesu nkasa nkyere yen. Do wa but when you Jimmy for no Jan watch last year, no watch I say, was him in cancer say, was him in cancer say. Now Jan would tears and passes, sir. And your money, yes, I know. When you punch on you beside you, I will fall the Mobusadi, I will fall change. And I'll go beside you free. I'm as a four. Who could be so forward the amateur for? When you say Akyiwadie, yes. When you possibly two for that, what could one? Somebody watch it. Yes. So fun country, oh dear. Ebian also funny a comfort. To do the animal support. About the Evangelist and come. Listen to the Bible. Okay, Leviticus 18. Verse 24. Verse 24. Move funny, maybe. Never possible in country. That's emphasize the making. And good day. And good. Every say. If the day, enemy na na nipa bi akofam de agu on fi yes enu tram beto omu nyina fu wani consent ni nipa bi brewa sase so isafo ni bi yes anyama bi mama bi ye Onyankopon tu on fi tu on firi ni na ma sase no go fi kofo bi koye masase na wo ya asase ni Ghana sase timi mu fi o fie na go fi odi bu fi fie no abraba no family na akofo oye na bi abra wo yes. At anything that's will be Bobby Dia, the aboni abono, was what in the bush for das. I don't Fagana Nas, Fagana and Das, Tifagana Nas, that who quiet a dawa so. Oh, yes, who quiet the one fear. It's a wood tell no quarter for getting more, but which a penny man, yes, which a penny, Makodi the Yenny, Makofa the Yen Fagia. Minty a wuntin as how yen namo and the demon air copy, or yen wolf your house. No, I did not your. I did not your. I lati. Hello, menim. Enwanu TV no. And try bra. Tie ba no. What's it? Kotu tunie be me fie ho. Mo fa de me ngum ho fi. Kotu tunie be me hyehyɛ fie mfa ngum ho fi. Ebi say enum nyina na man de ko ho fi. Nyakopon se nkofo bia ye bi amagu on ho fi. Na asase no ngu fi. Na omo kurom omo friends say omo busua wo nyina fia ka wo. Entra me twa wo mo yo so ka. Nyakopon se watua nkofo bi me na busua bi panyi bia na monto boni bi papa bia na monto boni bi maami bia na monto boni bi ntie na ne me bra. Mo de munya sa de. To fi sa de no. Na munyi mu fi atwa na Confidentiality Jesus be there ma. Amen. Fani so wura no kaje kwa na. Yes. Hanwanu mu TV no. Tie ba no. What's it? Munyo se Akyiwadie. Munyo se Akyiwadie no. Na chiwa bas ni na Akyiwadie omunim. Ni anwa obi ni atiti botɔ de ahyam. Ni agwo de na kwaso yi. In my way. Ni kaji. Heso amanim hwan mu TV no. Jai. Tie Bible. Hey asemo. Bible ni kasa kyerɛ wo. What's na muni mashade. Wo akɔ di 2025-16. Okay. Wose muni mashade so. Muni mashade. Onyankopon se gyina hyade. Na munyo se Akyiwadie. Na nyo Akyiwadie bi ate saa. Ebi say se Akyiwadie nyina na asase fo. Akyiwadie na asase so fo. E de gu wo ho fi. Ebi aye de gu wo ho fi. Enso onim so na afidie ni. To 20-25 the Bible verse 16 was every Akyiwadie Onyankopon se Akyiwadie anyone na woye ye nem anyone obebodin one na wo tan kontompo we are trofo Akyiwadie yes ade enye no kure men ka say no kure da ade no kure hwenu amie wona ka say ade no kure enye no kure o se eye Akyiwadie pa no ayo no one no tan kontompo nyina me fa quotation we ngo ma the book of Isaiah 5:20 okay the reason why chapter 5 Isaiah chapter 5 verse 20 the reason why what shall we say eye Akyiwadie man what's one ye what the due ni ye ka say dua Onyankopon ka say dua wo nhira dabi wabo dua kesew wabo dua wa kesew wo si dua wan ka asam ye nkɔwe wona dua nu di wanchi wo si wonue wona wo fra bone se papa wona wo fra bone se den papa won se na etroni ni ade ni ye bone but wo si eye papa
ne wona what the papa ye for ne for nim say adia odi ma church members we enya no kre you know definitely say adia enya no kre but what ka woni bidie tum e jasa for mamnim say eya de kronkron na adia ma church members o say me kan say due one of from money say papa of at the bunny na wo di feed church no say papa and papa say bone and na woni tuasa adia we pa so ye bone e so friend papa one hour the assume aye 1 hour the assume adani church members ne han 1 hour the han aye sum 1 han when it so wadani sum 1 hour the nyonyo efem ya de nyonyo se church members nim so omo nom 1 hour the frem nyonyo de frem asi ho say nyonyo enti obi ankon wonyina wanye de wonye wo ka say ade papa what kachi wadiem what to achieve and what catch us say 1 year yes the time is so catch you Tom chapter 25 verse 16 what a good point one year one year we ni ma de kon 1 hour 10 kontom 1 hour 10 kontom potin kontom po na wa twa no che say nukure bi wanka ade bone wo say ya papa ade papa wo say ya bone Sunday were politicians. Obi amanyo obi ya de pa o say ya de bone. Obi ya de pa no o say ya de bone. No be ko party ni ade omo yesu ye bone. So be nyu obi akotra say ye papa. Wọ́n sọ díẹ̀ tiẹ̀ mú mienu nyina obi a wo problem de ono ye opposition no a ade papa no friend ade bone no eye sin ma no wato Akyiwadie mu ana de ono so wo party nim no mo ya de bone no so so ade no mo ye ne de eye papa wọ́n so so wato Akyiwadie mu wọ́n sọ mienu nyina mo wo problem de Onyankopon fi suro betua mka Onyankopon se mi ntufo ne kan wo no TV no na no adomre wo so wo nia bi no onye party we na se nye wa ban na wo so na se nipa ne ya de pa bona ba so keke wo so ban beba na mo kire ya ade nkra na mo ya ne fi pese ye di matam obe bie na no aka de pa o say we dia amemo dia se we dia ha no de ekoyi na hango yi no on ka da o di se so bie na no a no kra sa na musuba ntia o ba se no obi kotu o kotu mu amuni pa say enyama we kra ye papa wa ho ntu anko kakra so sum Onyankopon kuto di aka no kra ye fa ne kanawu what's what Tim can credit? Now, but some part that won't soon Onyankopon, a down in Onyankopon. Yes, I don't know, be at the power who's at the pa. Young or party no more yard the bonia, no preach say papa. Or pa only part no more yard the pa. No jam touch not to Boba Park. No say I had the body. When it's yard the Paudian yard the Bonabasokake, and your mind can't crony and your party can't be. I say, oh, mine gun on Hunabato. You say, but probably the baby say. Pow, a baby papa. Yeah, I said Ghana for his woman need that. Ghana for Jenny quite kind and to move and answer. Yes. Now, you do Bruno yet. Debbie. It's medical preacher catch them say, party be any party members or maybe 50+1. Debbie. Nti awon crofobia omu kue nyansafo a omu vuko sei mose mu baba sei omu decide mo man no san crofo ne kura country no woni adwe o man no ho wonni ma me ka kira wo da nya wona sabi pedia so de aponche kresi wa na odi na chi dabi wodi odwan so na ohidi odi na chi e yiri Ghana kan kro Ghana puntuo obade ever san kan wo mi adwe ni kan wo no ti ni right kra yes wa fa ni remove so na no crofo we nya ehunu mani so nte wom Kase di pebe jinya kosi awie ya hwe obade ya wanfa ne senka amen omi adwini amen ene Ghana fo sua nyansa na de nyamba do ande meba ho abe kasa obi hwe de sia kasa o monte hwe obade ya wanfa ne senka amen omi adwini amen tie de babu ne ka no wo ka Akyiwadie wasem wo se ntwantro wo se obi o twantro biara no the 2025 wo se Onyankopon Akyiwadie no wo se Onyankopon Akyiwadie no wo ye ye ni wona ye ye ni wona wo tan kontompo nkontompo na wutwa no ya ka nkontompo a wonti nkontompo na se nkontompo ne kase ne se ade ne yade papa wo se ye bone wa mo obi wo mo obi afom ade ne ye bone wo se ye papa wo mo obi so afom because ye nyina wiase ne ye won ye nyina adwen ye pe dabi di petri mu adwen ti se chale o te size it is size 10 no kan no de eche dwondwom no de echire size 11 no so ti ana so afa no wadwen mienu Twanya obema wasem boni bia aka ye no wa ma size 10 fo no ne size 9 fo na di akire wa bra de no mu di akire no enya de pa
Proverbs 12:19. 12:19 say men kan che say. No kura anu tim hoda. Obi a oye no kwafo na no tim hoda. Na techrema trofo de. Techrema trofo de. On kura da. Techrema trofo nchare wa blabo no mu da. Na no ho apa. Yeah. Oba de mfa sanka. Amen. Na Ghana wonim. Wo ya techrema trofo. Wo nchew. Debi. Anya so nyani nyane wo wo nchare. Debi. Nchana ho ntoma eden. Apa. Nchana ho ntoma eden. Apa. Obadi ya wemfa sanka. Amen. Omi adwini. Amen. Efe Akyiwadie de hu katia pa na. Ayo automatic ka. Eno de kita curse no. And me betu fu say. Twumfrim bon paye why ye bia no ase Boniface so obadi humobo because enu enkum nipa but ediwachi na automatic curse ya bodua aso nim say ya bodua adeko no wana akwa nyo bi na bo wo wana akwa bo hu dia. Listen to the Bible, the book of Deuteronomy chapter 18 verse 5. Leviticus 18 verse number 5. Mini rode Onyankopon kasa chero na monkra ma hyede koso osi kra na hyede ni matemude na temude odi ma a onipa yo a ade a odi pa yo a obenya nkwa mini rade oni awurade twedi amponyankopon obiara nkọ ni boja biara a oye ne honam no hey very dangerous so obiara na deja so obiara twɛ no wiye no anko moja bɛɛ no anko na deja so in terms of ukoyi na deja so mini rade Onyankopon se men kancha abrante enyi waja anahu na deja so wakono eba wo so se diara mesrew abrante baba mesrew akono ba se die wo ni padua ku a enyi waja anahu na deja so maame hwen wan kofro no hai so emani ya be no kofro no tie babu wasi enyi waja anahu na deja so maame adeja enkon una ni no maame no enyi na deja so na ha no obi bebi sase papa me maame ankasa de se be yedi baabi adin ni o papa yire yeah Adia yeah the ancient hu a wonim o papa yire enua ayo maame kuma won maame ka kire wo enyi waja yire adeja so waja yire no because ebetimi abase family no maame wu mu a owu a yetimi di ni siw maame anan e ma papa ware na yede eyeye nti se bi ko si na maame frim na se sabre no o papa yede na maame ya manu a wa ko no papa ko akomo emoja ba ko won so ye ma hyew enne nanti asuru to the stand say sa level we nyomo ebiri kra twam maba we du sa level we twam te babo enyi waja yire adeja so enkoyi waja yire adeja so waja adeja ni no o papa adeja no woni aba a oye waja ba woni aba nso a ayo papa ba anahu na ba se o maame na ede ne ba wade ase wa wu na fi o ti ayo fie na mutime ho ne wu ne se wa wu baabi o maame wu ne baabi na echire ni obe ware o papa a one orno wo na maame akofa o papa ba no ma na ba eye o sister panyin ba enyi na deja so woni ne nya wan fada but mo ye moja kro free enem yes and na side ni mo ye moja kro eye o sister enkofa no tom be so hwe no hwe so manim enkwa ko ho so Akyiwadie me pa cho start sira Boniface ebe hantew me na me ka kire wo ebe hantew wo de tari ebe why I'm telling you a automatic curse enyen manu agi o tio listen what's we no tram house park here na from you try na go drive on come na do eno wo de kwaso what's ko uba beni baba waso uba beni ni baba ana ubaba ne baba enyu adeja so si wanyini se den wa hwehwe se den enya wo dia dabi ebi se eye wadeja o hunam nipa no hunam moja boye busunya. Listen to the Bible. Waja yiri baba waja yiri o papa yiri so oko o papa na yiri odi ne baba fie waja awu no o papa so na wo no won ne ye wan ma oye unu aba wo ye wan fada o papa bab enya o maame ba ono ye different mother but your papa ne benti oye unu aba won so state say oye unu aba enyi na deja so to oni bia da ebe hantew catch me say one no pa kono ko di wo president ebe hantew ebe kan e so hun sika ni mo but problems upon problems my brother anaju me kanfo Jesus amen some financial ni Messiah anaju me kanfo na yafwa amen me say amra abra no me deliver o ma woni so ntew amen on sanu amen emu na yade bi ko bo wo mu a o ba pra nye yeda da bia wako bi yire ho
man pa bom nya dene na be ma bi wo ma wo ye be ma bonsam yes ye mfa ne yere Debbie oberu guess we da ho da ena be ma na wasa kɔ ne yere no be ma na so nye ori dada onu kitani papa don't know na guess we unconsidered no so unconsidered wo be fa he on ba bia wo gina sa be obi obeti nya je wo ne me kanfo ne ma wa na bi no ni Jesus na zia ni Messiah na zia ni Messiah o me wa bra bom no me di mawo me pacho unless wo be chi wo nya e dai confess your sin yes na je wo fom so tum accept your mistakes now start it somebody me self and body check ma touch what you anytime me brei je wo fom so tum yes tie Bible no eni waja nuaba adeja so waja nuaba and ye be dimi etimi beating crofone say ne papa ni nuaba no ono ebi wo no mo a na ni papa wa omu nua omu ka chire oye young girl yeah eti onyum tim be boso tom titi fie wona agra na odi amo no ai ana ne obedu level bi level no obedu no one na nwene se obedu sa level no enum level no sa ne mo kom enum level na emum no e kire onyansa o level no oh yes eni waja nuaba adeja so unya ba adeja oye waja hunam oso yo papa ba eni una nuaba adeja so o maami nuaba yo maami ketewa emi se oye hunam ya wo maami hunam onu maami ye moja kro eni waja nuaba ma o papa nuaba ma eme ina neja so men ababa ama papa nuaba ma young guy no enko ne yire hu emma wani nyene ho nko no ho ana wo nuaba ma so yire so besra eye wo nua ne dia so anu monwom a pebe bi nada enyo obi ji wakofo na be fie ho na ba yire no wate no achi wo nuaba ma na nsenya TV so no be a friend say send west ho ba bi no bi akofo no ani nuaba akofo ni onu ani nua akofo nu ani nua se ni nua na ho akire na adwuma sem ni ho akire no enti ono no koba no mo skanti no sa advantage no take his advantage no e dia fani nua na yire no ana na nua na yire na kwanyem ana mo fa che se okoyi ana oba na free mu awuo ana busua na gina so sa be ma na se no nyi onu no anyem na yire no ono mo ya mambre ana duabo na nya bo en wa honhon ahonhon afam awu so wo be ko anu ye be na de anani se asama no yo ma wukoyi wa no e fa na asama wodo kokoyi wa no wanu ye no ko na iba ni se na wi wanu ye ni se na me nua na yire na me ko no ho sa na akoka we wanu ye ni eni o wasamba de po ati ye kra ya senkafo ya kasama atwe akrakra no ya no ye kra Onyankopon si ye kra no ye kwasisi bi wo be putuputu ye de esi ka yanka na wa akọrọ uniaba o case obetimi ejira no case obetimi ejira no case obetimi ejira case ya no tie Bible wasi eni wasi adeja so wasi asun bi susu ye very smart asun bi ye very smart obefie wonu a onu astiti no asoa wonti awari aso asoa oye premier ni owo ntam no si so no awu be ba ku mienu miensa ne nan no wonti awade aso no ye premier ni ne ba wo ye medware no dabi oba mo di premier na ba obedware o di abon mefa ho dware o onu ne so agde nyangi ze o sa no nani bribi bia ma ne ba kunkwa ne bre aso hwe wodi wewe ko wuo wama oba wase enu wada aso mesi hwe Yesu anadwi oh yes me kanfu mi se ama o aso hwehwe no anadwi yo enye sa aso ba emobo abrewa ba emobo papa wan yo luma ba emobo yes wache wo baba ne yire no wo baba man ne yire no enu nada usikanti skafoni bi omo asika gunkokoko empanyifoni bi omo ska no omo timi mo ni timi bre omo mayire no yeah era no fenfim a oba dia wa vanessa nka amen so kanu anu TV no dabi obi say this man dey me dey crazy jama anga so wadi mire wa ho dia ba to no o wi dia wi ne nka oba dia vanessa nka amen Bible wase ko enyi wase adeja so
Obaba ni mayire no. Wase obaba ma se woni ma owi anu asa kire omo. Bia me kan baba me agire. Oyi wanu anu asa e den. Asa kire omo se owi o se enyi obaba ma den. Enyi wase adeja so. Enyi wase adeja so. Obaba ni mayire no. Obaba mayire no. So ni mo o kire omu. Ojo just what bodam kwa wani nya den. Wani so nti why automatic curse. Eno no obi enko be ma no onka hwe. Oba no so nka hwe. Nyakopɔ se curse na o se na chiwade e chiwade wotom. Tie babo. Enyi wunu ayire adeja so. Uni ayire o tom uni ayire. Uni ayire. Eye wunu adeja. Eye wunu adeja ja no mfa na adeja no. Enyi oba bi ni ma ne mfa no to. Inufu ahwie gu ma ne fa de ahwie no. Ejiaja ma ne mfa de gina ho no. Simple. Ko hwe bi. Simple. Ejina wa odia. Uni adia. Emoni mene no. Woni mene tie babo. Enyi oba bi ni ba adeja so. Aye game. Aye game. Kenya akaba. Kai. Wakani akaba. Wakani wakaba no. We pa boni pa. Na no bo so a taxi driver dia na say taxi driver na trotro driver dia. Na so dia dan nanu dia. Ndi. To the station no say dokuru ane ba. No a pray nyon kuchale. Yeah. We kaw. Ade. O kaw. Uma no. Kaw. Joboa. Misi kaw. Meji. O do down no station. O Ba down. obetimi aye. Wait, mami opuni wo. Oh. Mami opuni ho ba. Do pasasa. He. Obe. Friend asa gentrity home cry. How's it there? Misi kaw. Worry now. Worry now. Oh, basa. Here de ba no ba. Ade. Ache. Worry ache. Do hu. Also kaw. Do hu. Worry and now we ache. Ache. No. And we jina wura no di na chi no. Woni mi di. Why? Jina wura no so ba. Anya David ba no. David ba no. Enyo nam no. Enyo nam kaw. Why we enyo nam? Utimo de Wa pa. say group we wo mo benya woto. I said dokun team no. I said dokun team no. Ogu team no. Say Akyiwadie we nyina be so. Hey. What's your new baby ni ba? Men ko yi o baby ni ba adeja so. Ma men woni na dasa ne ba da. My brother. Enkofu ni nam saje we mu o. Eso oman yo. Ba de be to no. Enya ntutu adwe yo sa gbabi na medi. Na do wo ye sitie no, we so akonfunso odiem. Na eded wona abrabom anadwe awie anopai anyimachin. Me kafo na zeri mizi ama. So mfa Yesu na zeri mizi ase wura no kraje nkwa. Me kafo Yeshua mizi ama. Amen. Te babo. What's emfa ni baba ni baba ana ni baba enyo wadeja so. Da bi o ben try saje no kra. Eye busudie. Na emfo baby ni nia enware baby suni nia mienu nu enko se we tifio ni we na chiri ba wawe ni sister panyin enware won be no menko we ketwa nko we panyin se be wa twekura wo be ye later no mko hunu we gun se woni na twempa ni nia na twempa e de kura twe be bom ntam wanya no ba kwa fam adi ni nia wu what kiti sa confusion we mu so be ban wadi what can you confuse you where you are to America? So go ye hold assassin. Oba de mfa senka. Me say anadwi so betiamia anopai so betiamia awie so betiamia age so hwe na zani me say on na me kamfo na ma wo ya show me see am na wabra bom on the law spirit on the law so o ma fa ho die nkutumi apami awo wugide na montu a wo susuo na abagie die na ya babo wo enye wonu hunu Debi we automatic test Come we are not kasi cow. Oh, yes, I found out. Credit on kasi. Did you bet to be the much as so baby? Oh, yes. And I will have feeling. Ampa. Tibabu. Verse 19. And call ba and his hamboom. Ni huntie. And coin and deja so. Nim say at you are mental baby. Nim say at you are you. Who you have a code to me? 2715. 26. Would it automatic when see? What's and call ba what bunnings and his hamboom ni huntie. Once or the one we and or chim or betrim or person who is a automatic case into. Was a man call ba what bunnings. And his hamboom ni huntie. Woman or chim was in the one day. Or my woman the entire man cono. Was in the huntie. And Queen Adejaso. And Queen Adejaso. Onyankopon Akyiwadie no. Woni wo yonko ire na o san krofo wemu na so no so ba we kwada wi no do traffic like mu na so reda na otwam. So who danger bia omu.
Oh, who danger be a woman? Because we are dangerous. On them danger, no benti. On you know, crowd black class one. Yes, I see. When you see the traffic like that, there's something you know. Red means stop. No name. On here. What red be also? But when you say what power putting inside red means stop. I said no. I'm a go. Overtram. Don't trouble Sanua. Red now name. Yes, but a danger. Yes. How qua? Tibabo. Who can't trust what? Was a foul was see for him and manko for them. Ye Janeba. Monum Jem welcome. Giddy, anyone there? Tibabo. Verse 22. When you are very man now, Bana. Some crop for we minimum your gun for the moye. A 40 from a monk can say. Tumu for some yake. Yes. Tumu farm. As a Ghana for yam. So almost why. How's Abaka automatic castle? Abaka, Tibabo, no. And when you are very man now, Bama. Why you Bama will bone to bone? When is it now, man? Now, a Chiwadia and for phone non Kubama to a brand and walking your shop. Can one TV no? That be Walking your Jumawati. No, and one poor punching your friend a boa. Yeah, a boa or cram my friend a boa. And so a boa cram my on cop crammer bema. That be Nipa ye nipa. Or your poor boy in Spanson is sasso. Or nipa free nipa yam or yam wasam. Nipa free nipa yam or yam wasam. Unye nipa ye nimpine. yes. Abuan pine. Adai. Kofo non kuba maton. Say all right. Who right? Who all right? Who all right? Who do all right to him? Huh? Or left away? Or left away? About the funny son, Missy B. Joe, and I agree, Miss Oba the funny son. I mean, and you poor Tom, I be Joe, yes, to me, I would have won, and I will say, a blabber pat. Your boy wants to make can't say yet. You are a automatic cast. Yes. Once the way you're crying, I don't know where you what was the sort. So Bob Pampers. Men am catch up. Bob Hardy. As I say, toilet in Mawon Kai. Baby. And one ever. And I'm so automatic case and you would. Toilet I automatic. Yes. AI automatic. Automatic. A monkey. A monkey. And you try who? There's a be at war, Dada. Hey! Answer what 20. There be. What 20? There be. What 20? There be. About the American. Amen. Hey, Chiwadio. Yes. What of idiom? Hey, Chiwadia. Tiababo. When you are Webby, had to be dangerous. Was when you are bois. Was when you are bois. When you are bois. And now, when you are Webby and now, and from Goofy. Hey. And what does it say? No nipa ti me chia kokko no ja mun se what you dwan no dwan po dia so no no dia so dwan wo be ma eya kokko chia ponche obegura lam ni sisi ya obegura ni wase obemo bia wo aponche begura ni wase obe so be no tem wachi obe tem obi e say yes ati what so fofofofo be se ko zoo na kwachi kwame nkuma jata abrewa no na kofa no to so nka beba bia mu a Honda boss atu enya atu obi a na efa dabi oba dia wan fa ne say amen waso oba bi nyina boa bi anim oba nso oba wanso abodin oba bi so nyadan enyina boa bi anim ha yesi mani bi timi tu kwan ekwa brochire enem nkrof abrofo nkama kwan dey ekoda no agisika na dey betra sister wow wa gunwani mu ase nyun krama yire no aba trangana na ne boy obi su nim ma sam aye ne ma no akofo ba besia woni krama ye den ada nyen krama ye number yare nyen krama ye number yare no a woni yeti de popo se ye nyai ye ntwe fi adwamansam de be no obi nkoti yare bi ma ye den
baby nyina bo bi anim na wo no nyina bo we so seti o baby nyina abo bi anim na ne ho ma no na bo ni say o ba da na wo to men na wo ho basa yo need to use the word basa yo ne say sadia wo ye woni bema foforo ko hia what tap ya we amen edi asam kura ni edim kwekra manim nim wone wo da nan sonsuo awura edi anyamo di anyam na sam na mo ye na to come to pan esi bi koye bi wo Dubai ebi koye bi wo amanone nkronkro ni bi so no agisika no aba eba ne sam na mayi ase Jimmy Sam kofo ni na mayi ase Jimmy Sam no ajasa kramanga na mayi ase na chi nyina gu ho wo say tonto wo ye Jimmy fo na tie ye na ase no anyene say ye no aba na wo kwa kodi sa kramanga we achi amu akofa krama yade na ye ba no namase oni funu je wawo no oni mu no eso wo ye na se bi wo koton yade am obi oba de mfa senka wo mi adwi ni abantam woni na kanu antonya go pachiwade am kanu antochiwade am achiwade ni na ma hwehwe nipa ana Jimmy kanfo na se ni mezi ama wo je na shi kwa na dwi no mo wo ba no antochiwade am go fo ye na bi am na wo wu ya ni de obenya kanu woni mu TV no The 12:27 Bible verse 15 and no men ka oni pa biara no men ka oni pa biara obeya honi a wasene ana agudie aya urade achiwade verse 16 urade achiwade twaso and no men ka do ye naja ko ene na ko aya urade achiwade obade huni mamo amen no men ka obi ayde oya wo naja ene na why ye o maame aya urade achiwade why your papa where do papa tam where do mami atam and I hear me sabi wada onai ko bonupu yes ko bonupu bu obi ya pebun ko tojo so nam ntia beka sa no sa achiwade we edi wachi anu aduru anu no so be so ni ko tojo na papa sabi otiasi odo boni be chawo so be so ko tojo se sabi mami tiasi odo boni be chawo so wo fa bi wo si wa bi odo boni be chawo enu aduru ni be siro bebre en hwedi wa ye no dabi what dinatam anya mi tie we go to the book of Proverbs 20 verse 20 baba nkasa do dominate jane na no kase ne mami wadi papa ne mami atam no ne kania bedum esu kabi mu na me twa kania ne bebi na wankasa aban kura no wo so da no wa twa no asi aban so se dum so na dum so won so wankasa wanya abrabo mu dum so won so wankasa wa abrabo nankasa wadi kanya dum so wanya light out dada wo so obi a wa diri papa ne mami atam no ne kania bedum esum kabi mu and then man tell him about static didi atam ya kan fo so ma me de wa chim wa wo there bi o ejebi so wo bat sa wo what di papa natam ko pa me chew yes mun twem ka say ye kasa chempanyfo yes but order for me so bebre tro ka say yes eno men ka do twene nyonko sie and asase nya wo dia ofo so eno men ka do manu freni fon kwan ofo so asase nya wo dia wo di 2 min age be konkro bi so na ahemfu ni bi asase nya wo dia di 2 min je na 2 min be fru nsa o ate ekonya ye wo di first ye wo di second ye wo di third ye wo di fourth ye ntra so nyimi o dabi obi abe di first ko obi abe di second ko obi abe di third ko obi abe di fourth ko na wo be tira so be ma asam my brother eye ni mo nyam ni ahya wo yes ani mo nyam na abawo so say to me na won saka no fire de pa yes na kogu akunta pa yes ya fanya boni Debi ya fancy Debi ya fanya po Debi also no men ka we automatic case yes no men ka do twene nyonko sie no men ka do ahia nya wo sie wo fo so atwen eno men ka do mo ni freni fon kwan no men ka do mo ni freni afon kwan eno men ka do chia ho no men ka do chia ho so obi awisia eno krofo tako hey very dangerous so on through my munti who si sina bonapo hey you very careful yes o che mo ba so tu kwa akokro bi so yeah oyi obi papa na ba ko shia yes eno men ka do na jagire da no
menka do ne papa yere da efrise dia ya wayi na jankata ho pankata ho no akwa wuo akoyi papa yere dros hwe o ka so be fa wo ati ana no ye young girl hwe titiri no papa ware mienu miensa yes oba boa ne papa oboa ne no boa eno menka do ne na sida ruby koye bi amwa no amwa ruby ebida amwa ruby wo dia jaba eno menka do ne na sida o se no menka do na wa se repeat do na sida o se no menka na Akyiwadie eno menka do hinta de ade bo ne nyonko no menka do hinta de ade bo ne nyonko wuo okokum ne nyonko no menka do ko o poison ne nyonko no menka do sa body nua bi akwa duro so sabre wo tutie wa koto snap full bottle wo afa nyonko atade afa ne singlet akofa nyonko ba pioto afa ne mpapwa wo di kwa duro jagu ba bi na duro ananim sam na wo kotu amana boni ama uma woni se kasi bi adie bi abeye bia wo bodua dia bona da ho na automatic da wo fie wo na set bomb timba uye woni se okobo obi dua uya na ba fra wo ma na wankasa so watu hofu na wakacha wo ma se so woni se mobile phone bi da ho na me ko fire ka che manfa o mobile phone na obo dua wo sa phone no dua bo no e da wo fie I'm telling you o baby wi mobile phone na nipa na nka hwe kura wo di abo no e benya no okay nipa na nka hwe kura na wo wagi ka set bi ato tu nimu a e akaka wutrim na dwene daachi yes ya munta yentanye nya reto bi nse osonya asase na twedi ampo yawe no onu ankasa nteki revenge no onu nteki mayen onu ankasa Nyankopon na ankasa nteki ahyene mayen wotam ahyene bo obo a na ahyene wa be ahyewura na fa ahyewura na atewo no na ahyemi teki wo maso na fa oksem no aye late no menka do di apade Onyankopon se menka no menka obi oji apade so be ku onipa obi odibim ye do obi picture ma wonnim nipa ne where about sasem nipa ne ka kire say no kwese nya no kure wodwaji obi picture hwe nanim din age eye follow up akwakoku nipa no age sika ko ukum nipa age sika o say automatic case eno menka obiara o se no me enka obi a onfa emraimu nsa ensuo so mayo ha ye very dangerous mamu Christian yan kase friend Christian yan fo Onyankopon asam nya dwuma ya put the law of God wa pu Onyankopon mra o se ye automatic case ati obi otimbia na say 10 commandment ai dey atwam o se wa kase mu yes o se no menka obi a onfa Onyankopon mra ensuo so mayo onsuo so obedi so wow o se no menye de enka de no se no menka na eto se no menka no mra so die na wo die na ema wa timi about abrabo kronkro the book of Deuteronomy says verse 25 Bible nkasa me ma reason no number 25 o se no menka si ye hwedi mnansem so o se si ye hwe ni di Nyankopon mnansem so everybody Nyankopon anim ye no kronkro ye di so a said o san na se si ye ni so na e be ma ya tene fo na so si wonni so a o se no menye de enka e so peso bi be botene o be ye trene o be botene bra ti no menka wo hallelujah amen Bible na small kemu do yes to ama warning yes the warning na down and no bi tibi fa adwemboni wontrim adwemboni wontrim osusu so de obakwa yeni o kan Mika 2 Bible na kasa nyanko Mika chapter 2 verses number 9 me part of verse number 9 verse 1 verse number 1 I was wonue Wana wadwire emomuyasam. Wana wadwire dian. Emomuyasam. Wana wadwire dan. Emomuyasam. We are Mika chapter 16. Osi wonu wana wadwire dan. Emomuyasam. Emomuyasam. Ene wana wasiesie bone. Ene wana wasiesie bone. Awo mo mpaso. Awo mo mpaso. Anopahima mo yo. Anadwena wada no. No a plan. Efise awo mo nsam tomiu. Ubesa anopa. Anopa no akoyo. Wani brimfuo. Oni obi ani brimfuo. Na waje dia. No a force no aje. Ene efie ni obi fie no mafafa. Say no menka we automatic case. Ati ade na wo pre ho no. E very dangerous. E di say rade sie die. Yango pass menka ncha wo say. Say me di abusue ho. Odwina asamboni bi afa nkrofo bi. Ah, timi yin wo mfiri. Nyim nkrofo ku. Oso wo ntimi nyum mfiri mu case wa mu da dentra. What timi nyum mfiri mu timi nyum mfiri mu da. What timi chaw mo hantan mu so. Oso wo bi be kwa kum nipa. Abaji sikadro. Eye yie. Abaji mi wa hantan. Oso wintimi mechia hantan kala hantanchia bra mo bone be hantanchia e wo bedwam wo bra sabre wo kum nipa adi agi sika na wo chia hantanchia
chia hantantia wasi Onyankopon se men kan cha wo say Samra de sie so ba de ya wa sie ni me tie abusue wa samone bi di abranti ababa wa bi hu dan asambone wantimi yi ni konfiri so wantimi yi konfiri sa mo je hwie go mu da wantimi nchew na hantamu so wantimi nko chia wa hantamu o sika wo de bone be ba so brad bone bi ba so wonnim se bibi ba so wati e fa bibi besi bibi besi Wati, untimi da. Ebe ya na dwi sakra. Ebe ya wie sakra. Ebe ya himachi sakra. Ebe ya na dwi sakra. Enani wadomre. Enani nkwa jebe. Oka the book of Mika wa assistant. Wase mumuyomu adinya. Wase mumuyomu den. Adinya. Habakkuk chapter 2 verse 9. Okay, yes. Wase mumuyomu den. Mumuyomu adinya no. Obi ofa mumuyomu adinya adie no. Odinya adie bi no. Adinya nda so mumuyomu fofia na. Adinya nda so ofi o. Dabi. Akobopo. Dabi. Ebe free wonsa. Was who bet you on Sunny Abona? Who bet to? What to be your dad? Tebabo. Who betty? Who betty? I want Sunny Abona and you be a bit my hobby. And that's what I was here. Abramo was it Abrabono Bonnie Abadia? It's Abramo and I want Ufio. And she's why you're more at the former Bonu ye dear mumma. And she's so any apobo and I will ye the numa saying that's your life with you, but you may enjoy enjoyment to the career. Ati, and found Syria, but mob and more good land, but by force land. Oh, yes, Webra. And more good land, and move for car to some was a big multi dear woo. No, I say Chantro. Now, one touch them, I am nada. A big touch them, I didn't know yena, yet and won't to my pa. No, say Chantro. He said to Miss Mabo, Onyankopon send his hand at the old man who cried near the bow. I'm an boy, idea, my boy, idea. Now, one minute, then net and go with Gumpabisu and go with the hospital. And then I guess will be an annual canoe cracker and what on was in what the Beko and I dream me too for Cabaya canoe crana hunto. Yes. About the hour for the I mean, Yadiabo. What number? One in pay face, I would name in the free. Well, what bloody actually wouldn't inside the almost. And so now they already and I will say scano. Now yeah say when Yadi so do be diwachi no do kwire. O send it. O send it pabra o say obi bra say o yire na o die kira but o say o yire ni bre. Say e be man o diwachi o say be man bre. O man e diwachi o say o ma bre. Papa kanu kra ma me kanu kra. Na honto. Yes. Kanu kra bo so be free. Yes. Kanu kra. Sato free, Sato ma free, Sato you free, Sato ko free, Sato bucha pa free. Unti omu di kokwa kosi awowa. Wabra you know definitely say ya won fum so bia wa yo. Ne di wachi, kanu kana honto. Yes. Obadi ya wan say amen. Automatic can say yawa. Ti babo no. Was miss ma bo ma ba ya de. Bo ma na bo dai. Ya de. Bo mo boy abo ya de. Osi na di enti. Obodi na wo yenti. Obesel. Bonnie Oyenti, Obasel, Habakkuk 2, verse 9. Only we are some 36 verse 4. Okay, 1 year. Was 1 year. Don't you fast Bonnie day. So, baby, one from Muswasa. No, what's what to me, you free. What to a oh, my brother. When your woman fear, what Namunoso? I did to see Yaji. I design is Yaji. Ya design is Yaji. To see Yachi. Then she did ya chat. We never catch them. Then she did ya chat. So, would you mean Nana Dia? Would you want to pay? The actual to one, Serena, any be now born out their question kukum, set to Krobi more than. What I shall walk over to any yalla. You should I can walk over winning. You're afraid of winning. I bug winning. What I tell me too for them. Sakawaki, you don't know. 1 year. What's 1 year? Do you fast 1 minute? When I didn't pass over beyond. So they play business is Sombia. Says Obisophobia. I catch us why I did them a fashion with their UPM. Now you went from Muswasam. Who may you wait when you went from Muswasam? What to a general and your woman fear? Men can't just say, you know what to know a year and walk over Befion. Mamma catch her. Missing me in Pio. Yamana with the we impie. Verse number 12. Yababo. Dear, was it dear? Do a chichi crow or mojam? Do a chichi crow mojam? So I don't want to buy a busudium or a bow of busudium. But there's some proof for none of this. And you have a automatic case. Yes.
ati wako nyi se to agu automatic case bani be na kwande ayawo yakopa bobanche body emo feet banku senkole mbedi sister say no me di menya kase me yeguo no na me yeguo automatic case they say we say da be counsel go and I be say yes why ye chiwade kase pa why ye chiwade kase pa abrante kokwaje uba o kokwaje uba wa utwam na hu akola nkoga wo say wo na ogina we akwa na so Shakra naso. Nyinsa na apo ya. Shakra naso. Shakra naso. Wana ujina hui. Photocopy ya. Yo photocopy ni wahuru no. Enti me nyira de enti bi pada. Ati. Enche dan me che wo ye sofo we tisa na ma we bia. E pa cho tutu mrika. E pa cho tutu na set one kasa wo free. Na set to check free because one hwe ni e be ha church no. Yes. E be church na sai. No be ti no force so ko ma church na move. But e ba na say move da. Because who say church na what to church no chalk. Obadi ever say amen. Confess your sin. Yes. Kwajuba. Wa wapetin. Body ever say amen. Obi ti mantem otino and o wushan crofo mem. Oyede. O wushan crofo mem. O wushan crofo mem. As I said, you be at a creating your ma. Ultimately bottle be of filigaps. E di mantem no otian ma menu awu bebre nu owo. Ni bi esem. Ma menu awu bebre wu so mo e ban sa we nkrofo bi oba ono no oba ade adum no e ba wo de o. Ne na adum ache de. Isi anatum. Wa no ntimi hwo mo. Nti aso obo mo take sa ahwe no advantage. And odi bi asem. And by man so ni ku no so nim say ono no odi no kan if say no anyam. Anyam. Nti no na dream ko kra so be filigaps. O she create ni ma. Tia na so adopt gwala ni mienu bi o hwe. We need you. Bobo no friend we need you. Zaka 22. Oyi need you. Na to na yeah no na Osama man. Papa ni friend na we say na kunta o say na so o friend kra say menhia. We never say why need you? I didn't know I'm a first born. I didn't know I'm a first born. I'm a second born. And also I have right. You about me, you know, woman. And also, I'm going to him out. Now, to your friend is a mention. What can I do ever? What do you mean? And the Ninja is in him. Zaka 22. Zaka 22 verse 11. Verse 11. Obedient in your kuya and no kuya at Mantama. Minister cannot no be one man who can more be any woo a chiwadi. Also be new be yere. Obedient yon kuya a chiwadi yon kuya yet chiwadi. Obi so good as who fee. Obi about your woman. I mean, call yon kuya. Woman obi so to ni nuaba and no be so show me a chiwadi wa neta ba mo na tia so akoto ni nuaba den emona woni ma dia fa ni mo na sleeping without information oni amono mu amona manie omon kaye okay wow akwachiri nyoni watu anadwena ngo eno obi ti se ema we bi so bi ti mi so dai say bi Some shadow. Oh, some shadow. But when what done never could die. Never could die. We'll be about that. Now, when it be one who's over so much Jimmy. I'm not natural. Okay. But they're not chilling more. I'm from another sweet. So I will say, Robert Tonomana. Jimmy want them. I dare Jimmy. I dare Jimmy. Hey, Jimmy done a referee nufu. I could him na kwa say my him or just oh you are bad dayi. Dayi. Unanye or you are bad. Oh that ten one Daniel so say no for him na kwa say. Aden. We are saying yeah. Amen. Amen. Do also or set a trap or a set it. Then in the hall. If you're not Tim one, and baby or Dano, and remember down, I say, only down, I say, yeah, was started down Quasiana.
Bisha da setisa nano. Dankwasiana. Kobadi anka baby a wote na sabi mu fie na mo wo compound house na baby a motie no na sabi wo fabi ne baby wo ho ni we wo ho no a oba wo da kata ho. Yes. Adwembodi e wo tri mu. Kwashe just pia. Kwashe bi na emu 90. Bibi odi aso ne pa. Besu e pejana na ba kwa. Edwumu ba kwa wo twu. Nani da ho. Karat na wuku. Nani da ho. Wuku karat. One said there with them. I want to buy see super solar conjunction. I want to check the be on what you said deliberate. Ni who say na make no any down one. Not the friend from Mona. Also why is she? And one TV no. It's a mistake be the namso and a boy no on so ye lose so Jimmy into okoto mo na match Akyiwadie di na chidia and me can say me akira wa omu so ato mo na dia. Now so listen to the Bible. When you read the book of friends in Matthew chapter 18 verse 7. Matthew 18 verse 7. Sintidia ti wiase nie. Sintidia ti wiase nie. Etwa ne twa se sintidia na ba de. Ne twa se sintidia to ba. Na so ni pass sintidia na so ba. Ni pass sintidia to no beba. So de pani nu ye. Ni pani nya den. Onue. Sedi pakun wonye den. Onue. Sedi pakun wonue. Wo ye be makura na wo da mamu kura mponu a. Bible kura so oba. Ni kan kura ni kwaso kochi ni ka sompio. Bossa de boy bi so na mfio. Bossa de so ha munya nkwala. Bossa so ntimi hange. Dem we nya bossa hange. Bia no bia ni bi. Eni ano no. Bossa no ba ya say aden. Kwashe bossa no de nam ho. No de nam mem. Or in a mem, and also Yansa Bay. When you read the book of Exodus 28, verses number 42, we are Matia. Exodus 28, verse number 4. Bible 42. Verse number 4. 42. Okay. Exodus 28. And we are Pieto. Also, we are Brantia. Not so Bishop Bossa be we be a Nikabia. Yenna Pieto. San Rap Pieto na Bishop. Nenkatuma de Jason. Manenkatawa de Jason. And free na sinim. And free sissy. And go see the Sirachi. Go see Sirachi. Just and so go to the. Na Emma one and two. Na Bemasha with some pure. Running and film. Boxer cannot in them. But I hear Sene and share box and more. I know. Ade. One name the head. A bod non Sade. We are bellboy. Mansun Kwani Gufio. Obadia when Vanessa and Amen. Hey, Akyiwadie no atom no. Obadia when Vanessa and Amen. What me a dream? Amen. San know your boss no to Bobra. We are Christian and when you read the book of Timothy chapter 2 verses number 9. Verse Timothy chapter 2 verse 9. Verse number 9. Babon kasa. Sana man shatadi ese. Ofu your boss shatadi ede. Shatadi ede. Shatadi ese. What? Vote ni ewade. Enega na mesra ayemfo. Ayemfo e. Mensa da mensa ye pam chaw. Ye enkro. Enkro. Na ye ba mu. Enkro. Na no mesra mo so mun ka bi wai. Na na mo wotumi. Yo be ka no. E no ma ni getum. Yes. First dan ka ye ba. Kabusua bia timi ayi twantuma bi o mo pe. Oh yeah. Enso kro bi so hin de mrato wo se. Eye ba. Onya etuma onhia yantuma hudu bia kobin ohia brisi otum for na sante hia hyemra se brisi ayie no mo pe won eye na sante hima Oba de mfa currency. Amen. We ye bema. Aya kofa. Ntoma foforo ko si ase. Bate. Kona beti tuto mu se kutu se bam. Oba de mfa currency. Amen. Wom ya dwi. Amen. Ono no o hye na eye wu. Say ye no dia. Say ye no dia. Bate. Enne atade bia no bia hye kwa ye. Na busua panyi ti dwom. Kwa ye bia na yimfo panyi 40 ti dwom. Na my way. Enne ye yase pa beba. Esi da ben. Obechi guo.
No. Aye, obi wuna your way, no. Your obi book the book of Jeremiah chapter 22 verse 5. Verse 10. Okay. 22. I have 22 Okay. Ayabana wo kwa yesi kwa yo nwa ye. Jeremiah chapter 22 verse 10. Kwa yo nwa ye wa ye na. Ufo yenko. Osi yenko nkoso ufuo. Munyam no. Yenyam ufuo. Yesumu na sudore ko. Yenko ye nwa ye. Na na ma shi de si. Mo ma mi nsu mi hu. Na obi yi ase na ye nwa ye no. Ene obi yi ase na na ma wa ton mo. Na obi yi ase na oba akoton ne toma. Na him na ma dri. Edi achiwade na ma ton mi. Mama mi sumi no obi yas ye hu ayi no ene ye na se ana sumi woto ade ko market ye na se obi awuo no ana sumi nufu ade ko market eja we na ukodi oba de mfani senka ho na wi asem odwene mo ho de no ye okrafo no kodi ntuma kru no ho just adia kanani no yes. Who you watching? Hey, Jeremiah chapter 5. Bible say me 2 for 9. Verse 9. Dear Bible. And to me, share where for opposite is we are by one number yasi. No, why you watch you are one number yasi sumuto. Sekoko. What sumuto sa banchi ya shabotom? What sumuto? Sekuba ya shabotom. Me chere suka. Opposite so ni nam where yasi on me tia sankwa siade we suka. Already assembly. Never opposite na semuni o. Ana men power. It we your ban out this abra we me to me to so yire. Me power so re. Na me tru jaba kase ye ko o kase o kase to so yire be bu bo yire wa. Obe kun kwase kun. Party. Na ka ye die ba anya party o. Anka ye die decent abrabu atade no. Ye atade ye nwa ho Dabi o. Na boy se kokure yabom and no do ya me preach kan wan sama me ko campaign for me see me preach and teach about a year ni me two force na panyin for krom panyin for mo sorry na a year ba esimo na so asankwala abam yes esimo ni eja year na my voice and na be ko yase no efunu Onyankopon ma ye won we funu ho no na ba wagire funu no oni funu sa na we 40 ho baby eche na wo ye kuse na obo deliverance but kai no that kai efun gas ngwa spirit bi awa omo nyine na na ebeko ne mpanyifo tete wonum say ye boys yeah boys obi egu na obi gire fun no de nsa Okay, the book of Numbers 19. Numbers 19:11. Numbers 19:14. Numbers 19:16. Okay. Bible kasa. Do ko ne pa bia fu. Bible so bi mpoko so di ono agi fu so ade da kra no. Ono kra nya saade na wo. Ne ho tenants on. What me na mtwa Bible no. Da bi. Wako so for say na wonte. Yes. Verse 13. Eto o man ko wonyema bi o mo ye. Wonnim wo she. The one sat to what yes, do I galam saying, what it in this la? Me may be have your mobile. Debbie. Wouldn't tell this I've been what was every day when one. Ya didn't bow and you drop. Yes. And let your bay straight. Now, yeah, say, oh, yeah, don't count, and I would engineer, but a bit to be a dear count, and don't be Johnny Jow. I don't quite out that them, and I to pain, quite Adam Pass, and I to Yow. Oh, the book of Job. Job chapter 33. The part of verse 19. Verse 19. What the Yow back to us home pass. Say you want your way, a funeral yard mowa. What the Yow bed, and back to us, I won't pass. No call down pass. Oh, no, Pema, would to pay, would grant no grant. What is only Pedro to tongue? Won't pay the animal fruit. If I won't pay the animal ever fruit. Sabana will now for John Namuchisolokuno. Oh, Romani, oh, Clabber poor, Clabber pudding, or Honor dear, or Honor phone, for one of the Satia phone. For ever, you only pay beyond the new one is your new corner, energy will win our one. No, I bet George on his hand. About the other for the same. Unam pa ye hunu. Fe unam pa ye hunu. Afa be daddy. Uda na be daddy. O kra be be o se amna. Unwi na so kra dan. E be o se amna. Unwi na so kra ben dan. O se amna. Wo bra won ko ho. Ana joba de mfa se kan. Me ko commercial break aba. Ya kwa ba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do ba de awasi. Amen. Wa do ye ni mo bro ho de adome. Amen. Adofo no ene topic na da wo no. Hwe no Onyankopon Akyiwadie.
hwe ye Onyankopon Akyiwadie mu papa hwe ye Onyankopon Akyiwadie mu ne be wo ya woni so ato Akyiwadie mu woni so ne ma Akyiwadie mu enso na wo yo muntade fon ina ma yi ase tade fon aroda my dear sister atade be wo timi se hye wo enso wo dadeja oh yes atade be hye wo enso una nim so dadeja no me ka kire the Bible man warning so about atade ese First Timothy chapter 2 verse 9 verse 9 what's the entra sana man sentade ese what's the mama shadan tade ese ya ko Sefania 1:8 what's the mama shantade ese won fa ani ewu ade fa ni ewu ade che so oba de fa ade ani agirimotie ntuma so de pam wa wo sei ayi ntuma wontimi nhyam fa nyeje wo bagro asam ha won fa ni ewu ade ntuma sabe mpaduasa ye hye bra yi aba kopoma se no Bible was one fa ni ewu ade feri ade awura ani agirimotie asofo so kan ho asofo ne wan waja wa so ma shatane fo dia kwa sori ya etu nso abontere de Debbie kra shatane fo dia kwa wura so de ma de be pia bontere nyansa bi anim Bible asam one fa ni ewu ade nante ani agirimotie ke to ho kika wan se wa shatade no no be say kotere ni nche stress no say na me ewura ha yo me perfections ma se me pe gades be shia ba be sia no ashata de na the top people say banche de ahye botom wo she na be say Scooby Doo stress she ni aso boda de no kanta man kukuru ya se nyina abone bo wo say ya de pa wo kan Sefania 1:8 Sefania 1:8 ana so wo fa wate Bible was ready kuma for there na no onye ko sa temuda metwi mapama ne ahema so metwi mnantiam twetwu pie to and wona wo share na fonta de nyina so meba o me hye dan ana fonta de ana na fonta de no metwi o maso obetwi mu nyina maso yes I did not bet you also. I did not bet you also. Or bet you also what the book of Isaiah 47. Okay. Isaiah chapter 47. Isaiah 47. Verse 7. Verse 3. 47 verse 3. Verse 3. Ye to ma dia sa. I did not bet you also. Was it Edano? Oba mo deja daddy. Or bet you also sense one more deja daddy. One more deja daddy. I would have show you your back from you. Or buy a different inside of God. Yeah. When you pen is to buy a song, you push that draft to about. Oba feel was soon to ja. Eba was saying. Any baby needs you. A secret and confidential between you and your husband. And so you're very careful. Obey you is answer the baby go. I bet you be my dog on. And yes, okay. One more deja daddy. One more deja daddy to know better. Who about so? And the metal so red. You know, pass out your pound. Now, that is a so but also then. So me who mama would ya roll dross. The pound. Wow. What? Wow, would you hubia metal so red, but also you there. Me who mama, who mama da. Who can the book for 47? Verse 7. Isaiah 47 verse 7. And winning you okay, so maybe I'll consider 22 new 23 27 30 34. Okay, so maybe I'll consider what jeans what jean na you say what jean na you say. One for you man show akuma. What jeans so be you wura akosida. What jeans say? Obey wura akosida. One for you man show akuma. You go to fancy wakum. Kai we ye and you no person men kan che na no pay awie anadwi anopai say kai we ye. Yes. Kai we ye what? Yes. Kai we ye. Yes. Na wie no anya ma wo so. Wie ni asem no. Wie ni asem no. Ati ye mu pa bia munyo. Ye mu pa bia munyo. Na by one of the artificial ladies. Almost from a pump when you're with ya. You need a goose in the dia. That a magic come forward, you said, I can remember your good. Oh, says the says the Yompo. That be a music come for. Yeah, and artificial, what you say? I come back to papa. I back a crowd, but we and my way, a beer Thomas Strachi. On the top. But you know, I'm a new. Yeah, you can't quit on my top. Ma, me, my whole boy, so my power be Bia Ebeko Piarano, and one Mevie.
ibi wa obroni ba wa pono da Ghana ni pono ibi ni pono ibi ni pono so muampo Onyankopon say muampo anya Akyiwadie that is how the book of Jeremiah chapter 13 verses number 23 Jeremiah 13 verse number 23 Bible nkasa was Ethiopian obetime se chane ready ana so osebo anya yeda ose obosebo obetime se chane ho ran na usi osebo a wose ope paponche ready da be na usi osebo a wose opetakra opentabai da be na usi obetime se chane ho ran obetime se chane ho ran no ene mutu betime amunsu amo start pom ho mo betime papa betia papa mo boni akokwa mo boni de akokwa mo onim so ato Akyiwadie make up si ku Christians make up si kuma make up si ku when you read the book of Jeremiah chapter 30 verse 2 for Onyankopon Bible nkasa Bible nkasa Bible nkasa Transema makama kire wo Onyankopon says min kasa min chawo ne yes edabi ba Erade asem ni Onyankopon asem ye say me ni man Israel wose woni o man Israel any you na mu betena ba ono o mo asem yes o Kristo ni ba tia ye wadwenya sharp Jeremiah chapter 4 verse 30 Bible nkasa next what was hu o yo ba waji your life na wo bo o ye the dan was what say hu na anam no o ye the dan e dey na wo ye wo freta kokko address fo se jaba wo disika se dia se hu yema na ade agu ni padua na wo di adubri akoni so nko a melam ka kire o kwa was kwara kwa e na ka fafe e na wa chihye ho sa adofo apo e no be se timi hye no ho ka so wo kwa wo hey one day muti sara bati po no apayo na sa na fiasa adofo apo on you go pass wo apo o pe wakum na mo nya why you wanted do why dey opo wakum yes what bisi one day muti sara na bati po na sa aboroso you chemicals because yeah chemicals wa mo no e bi nhia o yo mo to am no e fa wi mu a danger o kwara o se kwara kwa e na kan fafe yeah bisi we say abofo kra ho musua bibi kra so mbese o ku bibi fo mo one time on pa mo nya bibi keke me bom nku nya bom nku o mani nku ato there be omunya no mu pretia omuya omu se ye be events 35,000 e dey be go Africa Brazil hipping we keke o hippo nufu to mo check mu se 30 ni nyina 35 ni nyina o ma set cameras wo mu so obi agba na no ano ma mamia na blast ma 35 million yeah mema dia na benya woni ma dosu dodo paraka wona moko akun akuna moko emu bag ni ma se ma ni ne jama woni ma nkwa wo paraka wo se paraka ana o kan fa fe na akeka ho sa adofo apo woni ko poso apo o pe wakum wona woni opo akun ni wa dwe woni nton ni nyina to agu o shempaboa krampaboa babesia o shempaboa krampaboa o shempaboa ese krampaboa enu kura so ye mu ohun kakra emu owire mo ai o shempaboa krampaboa ehun kra o de hye no ye hye nche bag kura no everything dey inside awe eshem toilet true eshem eshem o se kita pantan condom nam no mo cheshu make efie bebe gudom do timi adwuma wo wi ama de adwuma ni se pacha hina mudi wi asene ko ode hina mudi wi asene ko buru jamani sa o wi no mo sa kwa so de o buru nyamani sa wi a no mo sa kwa so mudi asa de ma ye fesika bi aso no mo de ba so for fesika bi ono mo de ba so for hwe nyamanfo no yo mo ye show wa sorry o ma sa baifo yeah, of course, my before the city as well. Okay. Said the man was suspecting. And Jesus, how? Enough. Share as well as Juma. I'm na Jifa. Oh, wa fama. Fama. Data Masajai. Where that child? Hey, God, dear. It's a message. Opa, is he a condo? I saw you fool. Uba call by for the door.
Sana show for no life for it. I show for no so. Sana mo so life for it. E wo Deuteronomy chapter 23 verses. Deuteronomy chapter 23 verses number 18. Me part of verse 18. Dwaman for na wo ti aso dem Onyankopon se me nka nkyerɛ. Emfa odwaman for apede. It is a work of dwaman kwa nyi sika free boys nkyɛn a. Emfa odwaman for apede. Men ko fo dwaman for apede o. Ana okrama paade. Wɔn so yusu krama paade. Just we krama honhum na awura ni padi na. Ema Onyankopon fie. Na de Onyankopon fie. Onyankopon Akyiwadie. Onyankopon so ɔgye twu pɛ na yeso afo wo dwaman no so. Yeah. Akoma boy amas ka ko ba shawa ba jiska. Ade ba so de. So for the preaching nkyerɛ. Jaito. Enya se be ye Akyiwadie kɛse kra. Wɔse ye Akyiwadie kɛse kra. Yes. So akɔba hye oni atu aka. Na sa de bi ya beto kɔlɛ. Wɔse ye Akyiwadie kɛse pa. Emfa odwaman for apede. Wɔfa de dwaman for paade. Ana okrama paade. Okrama paade na. Ema Onyankopon fie. Emfa ma Onyankopon fie. Aye Awurade Onyankopon Akyiwadie. Na Akyiwadie ade to yusu krama ma. Ha? Oko free be ma free me empra twetantan ta ya dwaman kankan na di wachi. Be ma fro no afro nkrama agro no akodie. It was ukodi nkrama agro and fan krama sika ma Onyankopon fie. Yes. When me to afro krama no. When you read the book of Ephesians Philip. Okay, Philippians chapter 3 verse number 2 no. Bible no Mo hwɛ yi wa krama no ho. Was it show we ye ode ba de. Akrama ho. Mo hwɛ yi wɔ nyama adwumayɛfo bɔne no. Agya wa adwa. We are not called the book of Revelation 22 verse 15 number 15 no. 15 Was it chrono actually? Was it watch our temu da chrono achi? Ɛna kraman. Was it chrono achi na kraman? Edutufoɔ. Enyamanfoɔ. Awudifoɔ. Abosonsonfoɔ. Ɛna wɔn a patro no wɔn patro no wɔn wɔn nyina gu chrono achi. Yes. Ashawofoɔ nyina adwanhye no. Aya. Sabro betimi afrɛ me. Frɛ na asɛm no kora aginsɛm. Because me to aso a 055-955-2686. Na frɛ na oni apostle Juju komo se ya. Mo so mo hwɛ ɛwɔ friend YouTube ni Facebook no. Any TikTok no mo betumi edi mo voice message afa ɛyɛ number na egu screen so no ha WhatsApp number no mo fa so kama na mo ni apostle Juju komo se ya. Asɛm no emu dɔ emu sun yie papa. Wow. Go back for the book of Proverbs chapter 21-27. Okay. Go back for the time. Proverbs 21. Go back we are not about the book of Proverbs 17-15. That's what I'm saying. What's happening for the boy? What's happening for my 40 boy? Also for preaching church members. No. What be a quote to seek a funu? Be a cobopo. Say the mambo to Hantania would disable. Ya saw them with Kakasi. Now, but bonny for the boy, Akyiwadie. Also bonny for the boy. Then Akyiwadie na to sorry for the boy. Baba dream bonny Sadiaba. Anu odi. Proverbs 17:15. Bible speaking ka se menchira. De obu oponiye fo pem. Obu oponi fo so bem no. Ene do obu otini fo no. Awurade Akyiwadie no pem nyina. E catch your plane. Obi gida sam na wudi asam no a check ni ye. Yes. So nipa ne bim odi bim na oba ni di fo. I say dangerous. Yes. Hello, Pacho Di maybe akasa free. Hello. Yes, Shalom. Yawa Shalom. Pacho Di maybe akasa free. Pacho Ubani Ben at Timpoku, Region 5. Michia Timpoku fo nyina ba dia we nhyira mo nyina mami. Papa yes ye da tipa ne nsema wo dia amanye nyile awa Timpoku. Amen. Atimpoku che ye nyina ebie mu ya yeti papa. Amen. Da tipa Oba dia nhyira mo nyina mami. Onye makoma so ade mo. Hello, Pacho Di maybe akasa free. Me jusu ban kwaje samso. Hello, Apostle Shalom, Ubani Rasta 40 Ashama. Mitio. Pastor Ubani Shirapa. Insurance mami. Topic is show ye Onyankopon Akyiwadie aka automatic case. Also preaching the mood down, the musi do. That's very near brain now, church. Apostle preaching what teaching. As in this crab one say, Udia what automatic case you wanna see. Onyankopon ebufu mu. Obey den the we free mu na. The obi susu akochia beka no. Ono so obey den the we free mu. Na enyoma be na ebe ya yes abeka automatic blessings if Onyankopon
Very good. Answer no nipa be free ni nyina ne adwensachira. Okay. Adwensachira ne twa bibia atia. Yes. The book of Acts chapter 3 verses number 17. Acts chapter 3 17. Verse 17. Na 19 yanko. Yento abode asem no. Bible ngasa. Was yentimo sachira wadwene. Ye hia ne se nipa obesachira wadwene. Na mo na ne mo ho. Na be twu nwa free ade na obenu ode wa ye nim. Na ma no boni fafri. Na ma boni fafri. Yes. Uri a oba yakobo asu. Obade emfa ne sankan. Hello Pacho di me bia kasa free. Hello? Yes sir. Hello? Yes sir. Hello? Pacho me tu nka okasa. I'm a free Russia. Shalom, shalom. Meet you. Boy, there was enough and probably going in the baby, I'm a son. Maybe I'm a son. The teacher, my drink. If I told die, dear man, can I? Why you point up with me a friend and a man one if you didn't come over down. Hello, Pacho, di baby, I got free. Hello, Pacho, di baby, I got free. Me just bank what you samso. Bentio TV ni so and radio ni so. Shawadama. Enya se bia dae na wo kano. Dae gu awodo dibisraw. Your secret is your power. Ebi kwada ye nchira dae ebi so na dae bi wo be wie eche na we because preaching here wo the dae semba so e be wie eche no e be chire mbe wie no. E be ka so because ye bo play back preaching no. De bia na wo dae no nam so. Titimase. Biso na ye negative. Dimisra wadama. Tiri epon na me de me na mato so. Obi enu wo frem na ka just say shia me amenyu bibi fa we shia me nya bi da. Hello Pacho di me bia ka say free. Hello, Pacho shalom ba. Ya we shalom. Pacho didn't leave us me ka say free e Kumasi. Meet you. Papa. Oh, kuse. Hello, Pacho, udi me bia ka say free. Pacho, some of them ka confidentiality so what's my praise. Meet you, Wadama. That has been a sample of the very ma. Apostle Pacho, we be a word that is one. We pass any be a consume. Eva. Dadiaso. Dadiaso we Eva go. Enche Dadiaso. Aye o branch wenche. Ba wo dia. Maybe sir. Maybe sir enche branch why? Question of yeah. Hello Pacho di me bia ka say free. Shalom. Ya wa shalom. Yeah, me ka say free Sunyando Mase. Because me Sunyan branch. Meet you Adam. Apostle ya dawase. Ya me sha onka ho. Na onka aboafo ni nyina ho. Very good. Aboafo a oboboa wa sese yenya sa ankwaje sen no. Yeso ye kwa asora yesu bitindi aye aboa ankwaje sen no. Ye beboa se be ya adwen sakra no e betre ama mansani nyina obi enya ne sefa especially sa marantia ne maya no ye wo kan sisi ne de kurade me twi taxi ne de kurade ma ne be foro kana be de ayi be buku no ne ba sande tomatoes no e damo ya grass grade yanchi ungwa na sa den nti ye de mbesie nyankopon mbesie obade biye wani a ohuni eko na me ni omoye sa ne nyina mini se mansama firi omoni nti omoni ni omoye na mini se mreto mu no so omoni bia ombehuni obade ye de you also abana na bia obedu na ni bebie no na amwa no because obi wo no mo timi nya good land we also no anya land mi amwa na bia just na ni so ba chin na just oh how bi mo ye no we anya yi asemo yes obade so behuni mamobo obade nshira mi chia sunyafo nyina hello Pacho di me bia ka free Umberto ka free aguna kwanta from Ibrahim with you kasa Umberto ka free aguna kwanta from Ibrahim chia aguna kwanta fo nyina obade ya we nshira mu yo Umberto mo je so me do asipa me kremuni bari
asema okano many a bring a me pio to film upon two condom until 20 years come off him. Now a baby na what me adding quite just a ma abre. Then me said Ghana using the income of war Muslim communities now say your father and said you can get me a come up in the age my son will listen soon. I saw follow at the Bible not done it more food down on office. The movie I done will be and I said Obed on Kayans as a minister asked for by Jamai when you said the Greece and the Ghana so from your pick to say what the Ghana here politics for Ghana and fine year Mafu. You say position here than in Crandy and Obobi Ghana than food no more or Mutin. So two for Onyankopon sure we pray no two condemn not to think Nkola how Mubabe say when yes I say Ghana Nkola ni na fai Uba agora kwata say ya we need tramu me did say 20 years time no ye nyan kola sadi o ma be kute Ghana bi say ministers name peace na mo sisi no mo ma na eko school papa o mo na e da chen o mo ba nso a ne papa be ja no no ba be so aya duga bi mi timi kan o hudi na mi sin kola we nyina o mo na mi ye ba bo kan ye o mo fa nye juma ko dia Quran so ka o mo fa nye juma no tisi e wiemra no ni pedo bo sen ina Onyankopon me no mo e dia ko heaven yo ni te heaven ye Quran ka che se o se obo ni pe bia no obo ko nya ni no ba ko heaven wa ko mo nsengem o be decide no wi asimu ha na o dia ko so o decide agon nsengem ko nya na no ana obetana o decide heaven ya na no abetana mo ambo ko heaven o de ko nya na ai enti na de be ka mo ho na so na mo nsengem so o de ko fota o heaven na mo bo ko ye si mo nsengem mo de be ka mo ho so mo nje dia so no de heaven ya help abe enti was about the inch now. What is it? Hello, Pacho, do you maybe I got free? Pacific of Fordia. Check for you for you now. Pacific of Fordia from a madam, Pacific of Fordia. Oh, that where the mother was the pa. Oh, wow, boy. Hello. Me, you so. It's you. Hello. Yeah, Casa, me too, Casa. That make sure so I want me. I'm a clearly about also. Oh, that Madam was say. That you have to sorry like a thousand between Jane. Miss oh, a bloody. Let me be my name, you cram and soon can be you. Now, since she don't call us for Raddy. Say, Rad, one me clearly about also. Dan come me person me can't send me. Now, some no na na ba wo fa mu chinchom ko be bi enge okay ka bi etuniaka da asori bi aba asori obi aje sa aso na ato memmo asori bi edi memmo aso ni di okay na ena menyam no mu sada ya so hwe TV no da obeka bia ebe ye adwuma nti me hwe TV no ena me hwe ya mu se omo ya asori nti no ama make I say sa so for na me hwe so oboa me we TV dem so oboa me na metumu obaba me gidedi na to akwara no nti akwanti obe bia na me follow na medama su de biala na ayati se so for wa de no mukum kase wo yom na me kasa medama su de bia na adina de no ho de so for so yota aka se to hu ne no wo de yema ayo obofo pana nti matas ada no so for na me kasa nti me bla we Elmina na me ka chese bla also say but say fio won ma so ko no won ma so ko do we ko wuro no me da ba karama fa na asem bia nti me da ma na mu say de yom me bla atwumi afi sa so nim still me se me ko bla atwumi afi na afide to wadi na mis ade mi si de anye nti o ma na me da wo me se me da wa na ai say menya Dubai visa de yom na mu nya ne se Dubai visa mu se meni age me ka meni age mu ya se petroleum tank me na aklashi ni jatom na me she
Afimu so me yam ahime. Me se davi. Na afimu so ameka no, ameka se me wubi aboso mi asa. Makwa kwada ya mi ase na ebema me woye. Me wo so mo baba. Na owata nka me kwa so de me kwada ase. Na me te wu preaching, na wo ka asem dia for gbasha ho. Gbasha afi de me te wu preaching rade me yam fo so ma bla wo me yam fo so me de me kla ko bebi a me aka sa me mpe. Me de me so de bi asa obi twe me kla. Obi twe me kla. Me de me so de bi aso na se bibi hu bi jira so ata de kuno nyo be kumi. Me de me tla so no. Oh, where you nyada giti about ya landi. Hey, I want to go. Want to go. Na say Onyankopon eda o kana se wan eda. Eh, obadi ehuma mobo. Amen. Hello, I mean, Casemia, Koteshi Bia, me whom be a landing as a missing to the Imuya. Hello, Pacho, did we have Gazafree? Good evening. One yam obium bada on consider one yam was hello, Pacho de Casaway. That Pacho make us free. I have for Cody. With you, Adama. Me Pacho make us free for Cody. With your Gaza. And that me Pacho. Ya have side na. You I have for. You I have for. Ebiniho. Have we ever? I have for Cody. And when a beaver. Was out for your branch or we go so your branch. Branches stay now. And the minimum of area now can. You Ukoma na wa pai dancing bi o. Kukom your branch or. But akodi ehonye kukum akodi na hono. Akodi. And your akodi and me makasari kasa tindimia. Mo ya baby my oba di aduma e be frɛ we penfo na ma ba wai. Yo, that. I mean sure no wasama oka. Amen. Ti ato yakuma so pa. Amen. Body en ka ho so no yo so. Amen sure. Amen. Body en yo so. On ka ho no nya wakuma so ade ma. Ti pe ka ontro to na body aduma. Hello Pacho di me be akasa free. Ma je from Tetala la no Isaac. Video. Me da 2 4 hours. Amen. I do what is me favorite KJG area Bono East. Okay. And my 2 preaching is the Diamity and then Kwana Mauram. Oh, but me this question they say Konkro I was solid them. Obi wo obati so o si hun konkura sinu so wa solid them. So mo preach kura na still hun konkura na ya adumanti eno so no. Oye ma beza. O si o shankom. O shankom. Hai. Ama hifo. Asole no. Sa. Si Onyankopon na aba no so na o shankom. Di o mo riri ni bi no. Hai. Awo tibi kam kai. Ambatani. Me. Nyanwa. Ani. Nsinyani so bako. Sadi ebi kosi na uma bako. Asori ebi kosi mu uma bako na oni obi ayaka. Oni obi ayaka wa asori nu. Ena I didn't see bako so do me bako for us from mani waya. What was it? One night I come. A see back also no just so me may. Or do no me may also me must go to fast frock or manuaya. What was it the other channel? And no more besides I didn't know or see. Only Mayaka. And Johnny Boom Kuntas or be on your Biaka. Home within his office. Have you got enough hour? About your way, and Vanessa and come. I come home.
A bossy usua, a timmy mautimi shem komanie. When you read the book of Acts 16. Okay. Acts chapter 16. Me part of verse 16. Was Afrabia sa. Na ebase. Ye kwa asore no. Ababa wa bia. Owa akom honhom. Okitadia honhom. Akom honhom. Akom honhom. Obehia yen. Enso. No de nkonsha mani wura no nyamu bebre. Ba cho so di orientafo ayi. Oso de yede. O de amani kom bankrofo bitimi di. O nyamu bebre. Aso dem free Onyankopon. Debi. No one is a tete before no. Every crowd me just saw there. Who come from the area on my which see you up. Guy was made him. Will be a home went to me and you heaven. Amona Sadi. Hello, Pacho, baby, I got free. Hello, shalom. Yeah, shalom. With the body of sin or some power with the mind. Amen. Nah, Papa. Because every year, ya chief counsel. Your branch of the patron na William Beko was living na a call near baby. I sorry. It's baby. It's a years on I'm cool, might be. And also in the dime with the Maya Solo. It's bra, and then go kind of Miss Namin Dada, men the concept by command of your sofa. And also, you have the embrace room. Na tama ehombe so na ye pianika rena wonyan hu na so le papa yeko just yeko ye banners e de beteta ho no wiye ko prapra dem ho dem no ye pianika kura wo si nya abotre afi di 2 weeks pepe hu ya ne se ade be cham yako sorry yeko one day the following Sabbath yeko Friday no afre me I was say you know e dan no asoli bia ba ginti no den sai ni ma no ye no betra sia kai sia ka sia nya hotre afi de no am ya be huru ho ayi bia wi afi o sa de dana mo bi foforo ye be kan ye tu one na mo ye siska o de be ji bia on fama ye na de ye han anya ye kan papa na mini pa no ampa ama ye anyo papa ejuma na wo ye ne de anya Yawe mfane boni nchenu. Oh papa, amaja ati se ye brepa. Ya, my no dey oye. Mo ya sase obadi adbema, obadi aduma ebe. Se ja chikra no ma. Se mo kra manya land. Kami ka se do kra no mo ngoma sase ne so. Oh, no kwasem the book of Galatians. Oka no kra nkwa di automatic ubenya. Galatians chapter 4. Tie Bible. Verse 16. Papa won so mfa da ne man. Se me kam no kura nti. Se me kam no kura nti. Ma yemo tamfo ana. Ma yemo tamfo ana. Se wan fa nche. Edi kasa bi mpredias. Se sika bi sika bi. Wa di wa mani mu da ho pa o. Ye, what was so was off with you papa. Me so that really question why. Yes, who is yourself for? How about the environment in Chawai, Mr. Adama? Amen. Oh, where do I nyadi? Where do I nyadi? The book of 1 Corinthians, where you to be you are you? Can we hear you are here? 1 Corinthians chapter 6. Verse 5. Verse 5. Make a wish when you will. Make a wish when you will. Where can you are? Where you mean can you are that? Baby, here, Bomasu Onyankopon, Obi Jai, Obi Jai Tremor. One year no. Now, one can say, we are see Obia Bakwas on the back. And yes, I do. It will wait what you want to be on ma. O preaching to me Kanakuma so on Sakana. At the young Motinankai, young nipa in free bonim. Whether me too for about the Environment in Chow. Hello, Pachodina Biakasafri. Good evening. Did you so? Pachomi did you? Baby, any food. Pachomi was a seminar. It's your Adama. Sir, I feel through before. I feel it needs to be quite sort of human. Yeah. I feel. Are you friend or when or dear Cono? Obani Kuno. I was it, I feel. How the radio Yanko Vie? We are the big Kodas here. Watch you be the Diano Kodas.
Now, what that's the what to our and so I say, Ugunu. What was it? Thank you. Okay, what was it? I only Onyankopon Tabasam. I only Onyankopon Tabasam, but wait there, and yet Biblical say, or that Onyankopon say, I'm watching it. But you know, I see the baby faster than your day, Emmanuel. Yeah, so what was they are a good. So who Jadia and Capenco, Benfai waiting. Hello, but your dear Biagas free. But from me, in Shaba Philip, like as Africa, so. Ichagas were for Shalom. Yahweh Shalom. I have a papa, person be say, I say, Tronica will be say, Bema or Dada or Banon and the Danon Cohun, the Bushia for Exodus 22, 16. verse 16. Was in Ticarian now every more. But me quotation. And I'm a coach. Exodus 22, 16. So because Dada Baba, one in our day. Now one in our day. One da. One in our denti. Money tiradi no one. That call one. Hello. Hello, Baba. Yes, sir. What's up? What is your baby? Which down, so, mommy? Okay. Hello, Pacho, Di, baby, I got free. Bentun Kaye, Wadama. Yanko line 2. Hello. 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 Yeah, me Pacho Metun Kakasa. Hello, Pacho Men Tio TV ni so. Tio flower phone Kaza. Bentun Kaye, Kaza. Yanko line 3. Hello. Hello. Ebacho Shalom. Yahweh Shalom. Ebacho. Na uka bibi say. Bachon. Na uka bibi say. Obi a waye nem wadidi ne maame. Ne maame atem ya. Ana say obi a wani say. Ya, obi a wani ni che woni hi. What do you say? Adey. Ara ko pa ni che why? Me Bacho Masi. Ko pa ni che. Na me de me ma mi nu akwa ware. Osi me ma na yenyanka. Oso ma na ye nyanka. Ai. Ena nam so na de ntokwa ba yentim. Ntino. Na de nda wo nye obi a odi nyanka asem na ko di nyanka asem ama wo. Nana sa meti me ko panicho ana. Oh panicho because panicho why? Saying to kwa ba ni ntem fa won kwala no no. Na woni mi say wo nyo na di nyanka. Nyanka je. You guys all panicho on fa bo ni ncho di abe woni ntem ya. Why? Because maminga se mi nchiro. Wo di nkwala na ba wari ase. Ne ba be ma na awa no. Eto de bi a ohwe bi wo mo a. Untimi. Entino e di ohaw bebrew. Ye be na omma no so da achi nti. Be man so beti na ni adan. Ahwe omma na adan. Ama o. Tipa ne chaw. Se bibi ba ma ye ya kasa kasa ko akira. Se mo kasa. Oniso. Bo ku ama ne se na anu de ba wo ne ma mentam no. E ba ne ma mentam no. Wo se odi ganto e fa no so. Why? Simple. Hello, Pacho, di me be akase free. What me the Evans? Akase free yano. Change no What be where the Onyankopon Akyiwadie o. My friend from since my friend was from in order. And then they said Nkwaje about V. And then Nkwaje about Popina, I have you cause on my side.
Yenya baby, I'm one of my first I say Bianca Menya so Nivia call of it. Yenya no branch oh. You were Yenya no care for more with your motor phone on a one amigo. Eh. Baby, a far away. Banyanya no branch and that's all the factors one maybe I'll make sure you're more why. Akraba branch. Akraba. Okay. Opi. What's someone every day? What can't in the press and the mommy? But and never know and to me free me. And who say you cranny moon to tune cranny? When are you finding granny? I mean, cranny. You moon to tune who to never fro. Indeed, free me not to Gidiana Mono. Why? So, you mean to Gidiana Mono? It's very important. One among two no would do come and go church. No, a friend who is who on Crawford, it is uncrofford and a montana noir. So, what petition for more? Now, so best we are petition. We are make catch your play. We are dang, wouldn't be neither. But to Gidiana Mon, why? Go to you, Martin. Oh, come ye press, we have come on Onyankopon some na would chebi, which you know, fair now. If it was not as some Phoebe, which you know, ban Bible more. If it was a son, a quarter of room. Then a crack class or body are doing it too. Why? About it, hello, Pacho, would you be a gas free? Hello, Pacho, young woman on it. Hello. Your friend Joseph, my friend, changes the also. Eva. Changes the also. Changes the also. Aye. I regime. I have origin. Go so side or a boom. You had me campaign for me. I met Tracy Medru up. A dinner point. A boom. Because me, they come and see you. I'm a co preacher, changes the also. Papa. Avoid the Shalom. Papa Nyamishra, no Juma Way. Amen. Wakasama makuma tomia, toma kuma sopa. Amen. Na unyum no so teacher makuma hu, enyum no yame de papa. Already many also. Yamishra na onka hu. Amen. Na oma aduma ebro adum nyina so. That's it. Amen. Wadi Ishra, onye wakuma so adiama. You baby my oh, you beba ho. Change ba so yo. Wadi Ishra. Hello, Pacho, di maybe aka free. Hello. Yes, sir. Pacho, good evening. Meji uso. Daddy, good evening. Yami Shro. O Shro so mami. Daddy, Pacho, quotation be Leviticus 19:27. That's how to meet him kakra mami. Mon kuntum munua no. Yeah. Na mon se ma bagisa no. Enya no a. Pacho ai. Na nchemu na ka oba chemu se na akire wo. Kana mete like me sianti me ben wi na me say okay na che say wo mu say yi tura yi twa yi shape ni ade. Very good. Person mi hu say New Testament no. Uko the book of friends saying Isaiah na osi ensiti mu 420. Etinu obu anu ahwire mana to skin nyina na fe waja bia tuana pempem. Etu read English Bible no a oba chiro say do not cut your head at the edges of your head. Of your head. Yeah. Etinu so oba hwira sie nyina na waja ene Ghana cry friend imponsenti amwa. Ana na die friend top yo no be say tiri nyina ye kwabo but na enwi ye dan esi baabi etu yi anu yi a obeyi ni nyina nso so a no hu ti yanko the book of Isaiah verse 20 wonye yi wonti osi ye betimi ayi enti wonsi timum bubu onkudo mu mo tire so so pani dodo a ene bubu so ubetwa so a tware nyina no akoyi skin at to skin na wie na fe wa no waje bia tu apampam de na eye wo na wo so wo ye de ye woni ma nyina wo kwan so nyanya na eden ebo anti wode ma asofukuo no but na bi miskotu ni say enkonto ano no eye jelly do read English Bible no a the person ko you read English na but say English no be che say enye control ni de na emom no say wo di adwere ni skin sakola
then waja enwina ye we ha eno asem no adama minchire ma me de bema no kabra wo akotechi bebiru anka me kotu a ebe chire embema enim ada wa ma wo but ena me de ama no opa read English in here. Okay, also do not cut the hair at the sides of your head. Do not cut what? Do not cut the hair. The hair at the sides of your head. It is all called asiri nyina kwabo waje bietua ha no you would see ano wo de je de anu na ye de ya anu watwa ha nyina sakura waje hai waje bietua ha sabi me penalty. Hello pacho odin be akasa free. Hello. Yes sir. Shalom. Yahweh shalom. Eba izen Apostle Wadin Sha. Onjira unsu mami. E from Modikai. Me katasi Atadika New York. With you. Region 3. Dan pato asemi kuma ndo Zakaria. Eva. Zakaria 39. Oh, okay.